Ebusia mesanso emobibia akwaba edeba emergency Ghana TV eso. Ene ya story a yensaka ne efaye. Na sisi anu minim se eyade afi na abaso. Anansi na ewo hodeda. Sisi anu obi bisa se wawale. Na wakati o da bi me wale. Na wakati o se send o picture ema me. Na me send mama nwie bi. Me wo fa ase bi. Na me hwe se obewale wa na ase. Because yenua be yi asem a odi aba hase no okiremu a ni wofa ni yere ehun e na obisa na sem se wawale ana e na osi dabi and the on sending a picture and man no so the money nwie bi o se ni wofa ase bi o na o maye de o ma hihia wale didi mu ana ne be ma na ekasa onim be ma no wo ba bi o start so ne ekasa sanse ni wofa ne sister ni wofa ne yere ase ne picture e de ama be ma ne nti be ma ne enim no two picture nti two picture no e na mo start so mo kasa omo didi omo nkomo na oba no kwosra be ma no ewo incline na asem bi esi wo ho nsem a epie wo ho die mpese wa ukọ na utie mu nsem kakra mpese wa utie mu nsem a yekoso pesi wa utie mu nsem because asem na esi no medwen ho kra menti ase eni nti ye ncheso no ye be konye akwa akohwe video no e de abaye ba na de bibia iPhone ye tiefo ye tie ewie de me ba ye de nyaboko kula enyaboko ba cho de bi yesam na me no bo afo ate yo kasa ba ya fefe ba cho mo honum na me wo file madam bo achoa e frɛ me phone so say ye ne baby so oba ne natina na maware ana na msi da bi menware wo fire me wo fire okay na msi da bi menware ana o se ne o de me number ebema ne ba no ama ne ba na frame na msi yo mate ti mo hono ma na me phone bari me ko hwe ne ba na ana obisa me se minim na msi minim no ana o se ene me mfa me picture and send no 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 so mfa ne de send me na me semate na me me picture send no ana o so ndi oni me ba wa ba kuma sepen ana me nsumi nim no enti minister ba kwa me di na chi ana me di picture na kwa che ne se woni mbra ya na minister nse a woni no na madam bo acho ne kunukula wuye no ba kuma se ba yi ne bi na me sim de minim no ana aja me call ba ma nchen e wa kra ho no no one ne akase di sei benene kasa be busumi na free afro kai no e ko ne hon kran no hon kran bro no be so ofanko beria uko ehe me kwa so ya menim odi wo ma kanokro wakura ba bro ma me he ken lati kanokro kire wo ma me na asem no ye hu ne kawate ibie ni wa obi nya ebi da ate obi na ye wie kura na ye de atwere buku ibie ni ho odi wo mu ma me ba cha oni mi ye bibi ora so se na ko no sada o so pa me mei moto ye mode asibe hele afimu ko ve asre kasai ba cha me kwa ye de be ma na ndan su ba bo ni bia ankyere me oh fine ana me de se wanya kunu anu no ana me de ba kumase na ono so ba be hwe ba bia meti to oba e na okoye no ana ofre me ka chem so pe so oba ye me ho ade ana me suyo mate to osa ba kumase bim e be share date na 17 December ana me ka chem say o wale mi wie na so de me kwa akra onum na me so me wo baba akọ me de akwa ne ba kwa na o si da bi edisi ano me de akwa ne kwa me nya hu onum asetena etise me kwa na se Mr. T adwuma oba me abefa akora nti wono kan anya me de na me de kotu Mr. Penianim ana Mr. Fred be na ka chen say na me de abetu ne ne no kure ana be ma ne ka say aye no kure na ye kwa e baba mo de ase ba abefa akora ene ja be ma ne so wate ene ye koye ene ye wari mi wie no de me koye ye kwa akra pe be ma ibo makonma na o ye da adwuma o ye electric weather na we ba chon me nya adwuma nti me kwa na me ton ade atone fruit okay enti ye kwa ye pe be ma ibo makonma
obefre adwuma baba fie no odi nkan akọ veranda mo ba bia me ye adwan no kọhwe adwane na ma ye gu silver no obusa me se medidi ana ana me sia medidi ada me tibi mo obi na me sita ma tibi am obi ana osintia na nko adwane a wo ye no ana de wo ati am na kasei awa de enim eja oyin ni ama kranchara zo ami so anya Yenina ye tie so. What the measurement be susu aduane no. ai ma Didi pechie. To aso e. ana me sia na se usika uyi ma me no ana be che ba bia adwane me ya e be deda ho ade enim osia wo kumase na wo fa bibia afofofo no aka anum de mfa bibia afofofo wo didi dodo etu aka asa no e ha me pa ana me Brother Jinwate ene fiara brother so. Allah wallahi. Ye obaba kasa. ana me frɛ ma me na nam no so na me di hu be ma no madam bo achwa no me frɛ no ka chen sisei na ekoso ana ofrɛ be ma na be ma ne se wanka ne bonde so ana madam ne sa frɛ me back na osi me nya abotre na me su yo mate enti me wi adwa na me twɛn ma be ma ne frɛ adwuma ba ans mama na akɔhwɛ adwa no ba bia deda na mate ne de ama ne sa na mo ngofufu fufuo ya wo na no wa no so be twan ma na ba na me twɛn ma ne ba sa na watwitwa ai me mai mudi akukuduro ye niema kura yi mu o Everybody yankopo oh masi wa ye kran pa o de to aso me twɛn ma ne ba na ma be ma ne de akwa akoma no sa na me so medi medi me hwɛ sɛ bi bɛka sɛ be ya de kye anka sɛ medi adwane ni nanti mama fufuo ni bi bɛka na ade na mudi K15 o kaka fufu anapa awia anumle o edi ani o ya santini yo to aso eti me twɛn ma ne ba na me de ne de akoma no sa na medi media no kwa na medi ne kwa no me so na ma bo nsu aguso na me de ada sɛ be ya de kye bi ka obenwu sɛ on kasa ho ja meneneti ho no na me so me kodu ya me senior ma me yi ka wa ne to ti me wi ama kofa ka wa na hye ti da ko me senior ma yi ka wa na to be ma na anko adu me kwa ba bi aka wa ne da na na mbusan se me de ka wa ne to ya na wei ana wose wafa ana me se ade ntina wafa ka wa wose wakoka se me si wodidi me didi dodo entino wafa ka wa na me se asem ye ba ya boro boso me ti ade ntina da na no me anyi ka wa na nto na asem ya boro boso me fe na me be yi ka wa no edi ato me kamenu nsem bia be ma ya amfa ka wa na amame benim wona no nu su yi ni de ana odi kosie ye na me su yo mate ni na me ne net wonum ana wo ka che me se edi adwuma na meye ana me se o meton asomade no si da bia asomade de o ma me nton ti meton fruit na danfo bia oni ni wa adwuma ayili ton fruit to be ma me ne na aton fruit ya ko achima ana me su yo mate ti ekodu ya no kra no honeymoon kra ma ya ni bio Christmas no kra ya ni anwie ana be ma me start adwuma na mo ye wedding e pa cha Sumpa FM na tuna no do kro no na so do mo be ko honeymoon e pa cha de bi say ya obi wale a anka ja na person ka mo be hu me kakra tu kodu ya no se da bi cotton fruit se woni sika fa wan fa bibi ama o de be bo awade no tu to be chi me fruit be ba fefe to aso ento akoto apro na ma wa na mango ana ma miska o ma akoto amango ana akwadu abrobe ene popo ye na digina traffic mi de kwa chima abaya mo premu to aso pra na jo asan be wo so ekwa do wadu ane kora wa me wa bebo wa sendua ma fi mu do wa bo ha wo mu semwa rimwa hey no se di fo po kwa bra me sole na betra ko nyam yesu ya enye je ho ne dos Otisu fono oh jai Jeji you ready Fufu D4 Jeji Fufu otisu obapa kasati mi awofa me start adwuma yi me kwa chima ba me ba na be ma no so abafie o si fesika na mame na me sika ben o si fesika na sem na me bo ojeti fa mame na me nkan na madam fo ne yere ka che me se adwuma no fa so wom gisa oba no ye onye kwadwofo
so onye kwadwefo nko ade a obenya sika to akasa no ma me diska na ma no kan o kan no be ma no kan sika ni wie no wagi sika ni de asie da bia mekọ achima be bia no wagi sika ni de asie etiniama no so me fa no dodo na me de gu wonom eniama ne be sa mekọ akọgi sika na be ma na sika no so mekọ kape no wa bro me so one na bọ makọ bọ me dwetire se me fan start dwetire no de asen no de ma akọfa ne ma e ba cho ma me 4 million ojiska ne pe me start adwuma no kwa da fe de o mama ko homa bi bibusa ni ska o si me ye adwuma to o mama ko homa o start fruit no na fe de o mama ko homa bi o mama ko homa okay ana me ka chen se sisi a no be wale me no ka chen me se me ba na me start adwuma ye de akora ne beba ye se akora ne so asem ne asem a be ma be ka chen me se on do on pa ba no ma to ma me fa akora ne ma hanne Emma Hatchina. Into a young me friend, my sister, a born a mania. Say na bear man a cosso. And my sister say, Mr. Tiajumano, I am a woman in Ibu, a crow on man. And I'm a seeing, no see many in their basic commands say, a crow of crown, the while a crown and chay, Master Tiajuma. And I'm seeing I bear man a Master Tiajuma. Now bear man of bonnet. Now bear man of crack at me say. Mrs. Tamo frame me a mamma cassette master tea juma. Inti say, Obia babo mamma near dear, and your juma master tea. The bearman now am pension my anfa, a cranama, and I'm a friend papa born a man, yes, say, and a bearman and them buyer, or yummy. Me quite my bar no jiscan no so mamma come and can no bromi. Nam papa say any young black kumasi, near antinas and young cansem. Ya fuka ya be kumasi me ne be ma itike ma ya be kumasi ne be ma ne nshekawa me so me nshekawa ni ye bedu ye tena se ye ka asem me bo mi nkuro be ma nsu bo ni nkuro ana busuafo na ka chance obo me wo se wo mo me obo ma akoma o se obo ma akoma na ya no ma wo sen de no a chebu onu ma 45 bu o so 50 cedis mienu ene eseye to aso e ana busuafo ka se ne wonko na okokodura memeta no bosom he bi kwa na bosom no kra enduru na mesoma ba na ma ba medwuma enti wonko okodura won sani miska na me fanidi na o si yo wate na okoi enti mo kuma se ana ofem ka tin so wa ba beduru akra na me si yo edenya me ase na wa beduru dia ene sani miska na me fanidi be ma ni siska ben na siska ben sei se ba busuafo ka tin so okodura sani miska sisi ano ya mama hu se me wa akra na ese wo ma misika na mpa osian obedu ya no kra no ne da ata amaso enti no ni fie wrati wo otu no etu wo pesika ha adan ansa na wasani ska ma me de yedi ana wona me fie wra no busa no ne fie wra ne se anya rokole no no kra no obedu ya no oba no so pa che ne se fie wo de on tina wo biem enti no onfa dan no ema ha no onfa na rivers ema no ani ame sumeni ama nsugu edanim efe ru sanse na me sumeni ama e wose ba bia efe ru an be yi ne ame na gum on de won fa ho ana efe ru an ka asa chem na me kobo me papa amane ana me papa ka chem se ne yenko be ma na busuafo ne na ase yenko nko buso mo sa de ntia be ma no kodu akra wo no na adwuna sasa ebra ya ka bibia ma etu atwa na be ma no kokoduru aka na yekọ be ma na busuafo yakọ be ma na busuafo ma me na nam ne so na me di hu be ma no sa dana ye tena se ye ka asem no adana na omukọ be ma ni kuro mo makogu awale no sa me mai ka wa ne de omo ma me ne omo di hye ne ant na biem etimi me mfa ka na me mla akra o ma me yi me ne ma omkogu awale no ho anim omo kuro mu hono krobem sewi aboaso na oba ni ni wa etimi kogu awade yesa omugu ni sei omo se me ba me nhye kawa be ma ne abusuafo wan pende busua penya na ne papa na no wofa be ma no wofa ene ma me na nam ne so na me di hu be ma no da boacho be ma no wofa yo ana magu awade no magu awale no yo etimi me mla akra ma me fa me niema etimi ho no na me papa frem ka chem se ma ye madam boacho afre na ka che ne se
be ma na se ni 3 million si me phone to say me famla akra emra me sisa me niam na me sisa 3 million de se yan fa anko akra emra sisa niam an fa me kumasi be de aso na me frɛ madam boacho na madam boacho ka chem se me mpa bi nso na me famla me sisa me niam na me sina me odin ba kumasi no adwuma be na me ya me mpa bi nso famla me sisa me niam no enti me de badam se se no be ma no obefa me fira busua nsem ito on fa me mble ma busuafo na wo sum me mu je awade na di sei ba cho 6 months mu ware awade ni nyina di sei se bia mu ware 2 years and 3 years mu wale nya sei ya wale 17 December ye twa mu na na nu na di sei na mu wale ye no ne di ba busumi mienu aya na me mama aywa no ya na madwene egbomu wa hu oba fefe wan kasa wan ko school ba cho me ko ba me wanwi wonso a wansu adwuma bia iso ama pome na wahunu be ma bosome ama waforo ka free hedu nkran wodi akom wo se yaware ukodu ye aduane na abenu a watwe measurement wodi ato hu wo hu fefefe sei wodi wa besi Francis a friend is enkra kan kam mon friend no maye ne na ye musente se wo niam na gu he me niam de se de fie wo de wonti wo biem na wo niam na su gu he me niam na su gu dana na me ne ti wo no ne ti nje se na wo nkofaae me pa cho de bi yo mama kwa wo mane so na me nyamase na me ne ni nkomo hello Francis. Hello mommy. Mase ma he Yeah na ho te sei nanko pardon Francis nka boko kama pa o ma ne so kakrai me kata de me nyo bia me kata no yo uni mai Sylvia usuya ba cho amini me pa pale ne fefefe December ya no ama wade ya guoi me pa cho enyem na bagu no no na gu na ware me de me nya ne hwe na ye dan wo se wo aduane kura no be no agire ususu se wo didi dodo o ma bi nka ensam no bebre sei wa beja ne basa boni be no ye me pa cho matani wo du o pa cho umbe tinya ba ma wati tete me na me pa mu no so no ana ka se won wo ni etimi tie odu ani wie na me mfra wana me magina so kwa na mati odu ni bidia problem wo de kawa sem eden ya ebebo odu no ya die na asi odu no ye bo odu ni na wonu ni hu sesei odu no de me na wo me nsem a me bo nti kankam wo de ma frɛ wo no ne ewunim kakra bi no de ka fa ho wa o se ne ne ma nso aka ho wa ya beja ne basa ti de ewunim fa ho no de o ka ni aba odu no na ye hunu de ebeye me kasa nyina wo odu no me kasa me nyina wo odu no u kasa be ka odu mu sei eti u kasa nyata me kasa se u me bo odu no wie mu bo odu no wie a me kan ye na fede ye wo bia ya kan wo se me na me da na so no na si wo mpeni ma kankam edie na asie abai we se wo boro no no mo ne ade edie na asie mam se wo yo bia me hu ni se bia wo mpa wo asem se de wo ka no e ma ne de to de bia emotions nti wo be ka ne de na asie me piesie mpa cha o ka bibi kire me mami enti na me ka se wo oduo na o ya ti nyina wo be ti bi eti me pese wo kasa kire me oduo ne betumi kura base ye be bono na emmo eye fidie ne de ye adwuma enipa wo gina wa atimi kotie oduo yesi e pawale suma ebusa cheche una wo gina so ikankam na oduo no de ne be ye me no question na me gina so ba won se empty ase no friend o ye na me send wo oduo ndi card man se oduo no ye download o ma fe no mo gusu a mo ye ho adwuma wo ba e ye de tin no mo ne niam bebre etu de ye nkasa ye de oduo ni betum isrew fo buo ma me na me de obu ama wo pa chew mommy me bu ani mtianza oh waso bro na no kure me pa chonya ni ko wo mo ne da pa to da bi aduane sususu no kure
aduane na me ni fie ono na ye aduane me meko fie wa ye aduane ti de na me be na da na o se ne ba wo ka se mo be fa akora na kɔ na fa wi ase wo so mpa ba no ma adai me o ti prima no se me se mpa ba no o se ha wo ka kire ne se wo de aba no ma de wo mpe yes ye ja wo pe kana wo po obi so apo ne na ye mo anyina me pa cho o ti prima no ana se o ti prima gina so Sylvia o se wo ti firi na no ana se obi ne bo wa mane me ti firi wa no na me ti firi ye ana me na de me ba waro na minim se wo ba na ma waro ntede nti na me mpa ba na fa die nti na me ka se mfa akora ne mla wo ka che me sa wo ma mfa akora ne mma ne o ma chena wan ka nchele me me kan se me ma won ka no kole won ka no kole hello mami me pa cho itina me si se wa ka se ma bon ma itina me si wo duru no bo duru na obi a be che se ma bon na se me ne ne ama no ne nsa be de na ka ne no ma ne de itina me si mami bo duru no bo duru kankam we mami nya botre audio no na wo gina we asem na ye kan got nothing to do with audio ba ono na no kasa ono ne ka kire mi o nya me na me pa no ote ya si am audio ni kura de wo pese obusa ne bi wa betimi abusa no ono to betimi abusa wo so di audio ono na sema ono na kan nya me na me kan yo what you no wa wa ka de ai kankam o ka kire mi se wonya be ma fufuro ntimi de wontimi ne ntan wa yi mi ka wa ma me wono ka kire o se wanya be ma fufuro yes nti wontimi ne ntan bi wa yi mi ka wa ma me e wo audio num ka ema no kwa me ka say ntina wa yi a won hye o se wontimi nwale mi bi na nya ne kunu ne me na wono nwale yes kankam bibi ankoka papa se bia nye grede wo fiti ya no ka sa na wo ye ni bibi o se mi ntimi hwe no o se mi ntimi hwe no o se ntimi hwe no be ma wanya be ma on do betimi ahwe ta sem ya wo kan e audio num e wo audio num o se mi ntimi hwe no mi ntimi hwe no eti anu na kofa awalija ye ne baaye eno o ka po se no ma fi mi de e dia ko be ma ko de na mi ka tell them an chow and there ya me problem me ma ni nya de santi de so mo re bi ma de dem ko afuma be ma kro na no osesa ne ma kogu ni dem ono so won kran obi yes na mo ne na tifia na ne kro nya me ani be ma de me mani de mi ka ke hu da na me boa mani ehun ni ba ono na so ka tell me na wo o kan agro so ana ani bre na ni abre o ko fa da ni so bi so wo ha nso na je mi nko nso ru na ma wa nye den one for pakan nso ni 25 bi amba nti me pan so wa de tinya na ko bo bu tinya na me den me do me call kankam wo be wo pe no ana me na de duma oba wa yi mi pa ma me ebru mi ya ntina mti bo odu no etina chese wo ankasa wo so awade no nya de a wo be wale biem wa yi mi kama me na nti won pa mo ntan ma me na krade ese kankam wo beji ni fra busua nsem ti wo mpe na awale egu krofa ne bre na busuafo e me ne bre busua me ne na bre ama busua trase bisansa busua trase ya busua trase ya tenants na ya ka asem no abro na wo bom ne chop money na on fa mame eno ho asem ne ka ya mu awale kankam wo bo a ono na ni mu anka ti ma busuafo so ndo ntimi male bi bisa no wono no so bi na no anka za ya wo picture bi da so ya se wo mia ne konti ne kon na agiregyina moja sa ne da ye tv so e no kore me mbono na ma bona ma na ne kon no agina moja ye me mbono ntino wakasa wa ene bi I don't know so akoya ni radio be for dia later o mi din ko kuma ko asaba akra o sabai na me de ubu mi kwasiam panyina na zere enti se no sumu no a oje no so be ne de se usumu no na se me nyam na magano na mami e kasa me boy kra me ntwan wie yo e de ka oba na me kwayi me be no ho ade na be oba ho ade a na mo a ho ananka be wale kankam na ma ya wie ma etina mti mami me pese obu odu na nsa obu odu no wie a ensa na makasa yenta mi kasa biem obu odu no obi a wi nyina hu ze se me na mi jana na so no ni suban na ama we nyina happy a na da be na bebe kumase what me manu atemu ai na de me wa dono ne pede wa ya manu ai na de me ye bebe odu no na nya botere se utie nko ade a
baby a wonu betie ubenya baby etie kankam Odu semi na phone so ana. ene egina so na ye de odu oni tum why mo fantum na yentie na em se hon na dance die wo ufa odu oni tum say na wo Sunday ya ye di ni ama di kokuma so member wo juma mo pa wo nungwa se ni ba be gu no shimi na wo wanya ma mi shimi fo ni so odi wachi wo jina di pa mu pa na wo kwatale se gu so akunya me do ba fa so no wo ba bie ma wo ti savior wo then hey asi ampane wo kan kai tate ya me kan ru se me die patula na mo wuni na anti no mu chimi na wu chimi wo hono we wo no bi no be chimi something say ya wo me ba wa juma mu wono ma o eni ngwati ada kan wa juma mu wo ka me ba wono ma ngwati ada kan wo amesi ba su kwa de wunya du ni nam sa wo ba kwa ko tiara so be ku to ache dewe so license so na di ejuma license no ase na be yi wa flat ati wesu wo ta papa anya hwe abone so nya hwe ne ni sasi mo ka cho se ni ko chwa na yikawa ade asi anya mi kunu ana wa so no so wo mu se ati bibi o se ni abada ukoba eti wona so wo mu se be me di Chedi na do ka west ni kunu no se mi kunu wa na chekawa ni kunu no ni ba kunu mu sa me de kawa ni sha emi si mo me shime wo no enti me no me fawo ni kunu no la ana ni ba kunu o mu mi ami shime wo ni kunu no ni ngongo jina shumu na mi ni kawa ni si o me na ngaimu me yesi ni kunu no mare ya Samawalia, kami ye bibi abama, obeya wa. Akame mele, awa blabo yi. Ejuma na wo yere na ma wo bra Kame na mele. menti asino etinu ka on pese obeya ejuma ka wonya ejuma Kame mele. ka wonya ejuma Ma wa ejuma di. da bi na so wo mre menti ase so wo mre nse wonya ejuma Okuna na odo mo ba no bi be ejuma ma. Okuna na mo ba obi be ejuma ma. Okuna na mo ba obi be ejuma ma. Woni ama kro bi si bi ma. Woni ama kro bi si bi. kama waro no wana ke si no mama Fa ko tu e fi ko se ko. This house belongs to your brother. But I tell you something. Ni me usa. Ni na sha ri tis ka ta. No ma mi chopo ni. If I do like this and what? Why ko se ko ba na tis ka ta. I don't think I could want. Ende o ma mi chopo ni. I was going to want to. Kansa be fia. Wa o ma mi skan ka sa na. Wa o ma mi skan ko nsu. Na me fa mi skan ko nsu fa me su wo ni ma. Anya edu. Na o sa ma mi chopo money. me mouse kada O ma mi skada. Mi so dum be na o ma mi skada. me mouse kada oh nyame nini so me de bibia me kan se nyame so me mouse kada me de o bai Na me su be ni. nyame nim pa me mouse kada nyame nini Me ba na o ma mi skada. me mouse kada oh mate me mouse kada Ma mi skada. mate Me su be ni pa. me mouse kada Ni ko na wa wi awe su. Ama ka sa mu na. Ama ko nsu. Afa me su ni e mo. usi no kankam wadi atoso kankam wadu Mama. yetie wodu na yetie no Mawie, and you wie you, akaba ku. ba ku baby Akambi no. O sa no man fi dan ma me pan, me ka se me man nzuzan. A de chi me no ti me plan de koyen. O so nwari bi mo sa no man akona. Me pan. eno so we ma no so I ready am fantum ma yen o se o ye ho adwuma eti Sylvia odu ye aye tie udi be ma ya tem ne ho kankan sate
ni Jimmy ne maami Jimmy ensam a wo kekan ano odene won wale wo be wale anka wo hyekawa na saa no wan na eja obi baba pa me ba ma de no de ye me na ahometi oye wo de ma me ne neti wo mama konma ana meso ane ma kura wo miti so a disi ya ba mi so obo wa kon homa wo se ai o ma 45 to de be 50 ma me pomi ka se ne o ya de mu mienu nko a yakọ ofufro ni mu onu ana na obo makọ me start adwuma ne de no omo makọ homa ma nkwa achima mi nidi be ma itimi koto tilapia enumle no abetena se no wadi adama nkwa achima no ma mi nidi se ya frɛ ofa nkwa beria ono pa ma manfo afla ma me ko ye ni na mu se ne na me sitie wo hono mu obitimi friends wo so ate adan assistant wo ye adwuma tu ku no omo akoma asimi kunu ba makoma me kwa chimaba na mdibi atoseme na de siwu ba ma niema wo na ma ne ho kankan nyina piepie mu satin Sylvia wo so ba ma na ogena ho ana se bi wo ne ho kura wo hu ni nyina wo na wo kekan e buru nua no adentia Sylvia ma ya ona ma me de ka service de be ma ne de ye me na ahometi ma oba na me de isu asoku gari na se me de jena agusu na se me dia na be ma ifra dwuma ba no wato adwa no abetira se no wadi na wa uhu dia wo ne ho ama ne wale wo no because subain wa hunu bibia kakra wa hu red flag bia ana wona na ntena nche nti wa hu ni subain ankasa amen na ntena nche nti me hu ni subain ankasa sese o se onyo no waja awade wo no waja no wo so wo kan wo duonum se enyo oyere ne me aka me hye okawa na wo ka bibi se wo de kawa na sia na wan na de kawa sie ye no ma me ka che ne se ne yile ne me a ka me ne da sole anko obebo makoma ana o ka che me sane okofa me ba se me mra me ye adwuma sama ono ne ka kire me no bad ye se nka wo ye adwuma anya bone Sylvia wo so de boa for your own good wo beto pad beto ne man ketenkete tika no ana na ofisa wo kwakra no ka unko ye adwuma ma adwuma ne de ono ko de hyemase e bla tele ni no kura susu matale no me kwa sha talent tele ni ka che me se wo susu me no na me nya kasisa ti afa na me ba be sha tale no ma ya kase dodo asema be ma ne kan ne san wo de gya no me kwa koma ne so ate na tele ni ka so kwa koma na so munyo no tira ni se be ma ne ka di edidi aguro ma wande kura ma nkwa chima kura na be ma ne kasa me ba wa jisika no asa kan na wadi asie ma Mary audio na ready ojina so kankam ma me pato mi tie asama wiri kikan so anu odini o adenti na uko treat abaya isa me mami so be kanya mi so no kura ko so ka se ewie audio no mu asema na abe kasa ti ewie audio yi mu asem ba ako di enti na abeji obi baba wa na so koye ne sa mami obe kanya mi so no kura se me onfa ekoma efe no comment ni nya sika ade am ye nse me to ba yire emu ani bibia do na mama onu ni tia onu no afa ko di ntosi dende ni ho mama nyina ba do no tane be ya ye adwuma ye ni ensa no dwuma e wo ma etini tiko e wo ma etini ye de tane be ya se no pa na e koma efe na kom ye mi nye no di ye de ndie ye me ye ma obi anu ye ofe ba ese wanya be ma bia o tawa tinti ana wo kika nsem se wunti wo ye ne wo pe se wo nwale bi mi se me yire etimi fa so anado ye ko wo be kan se se wo nyo na for fun ni man entinu untimi nche ni on fa fun ni ono ana mo bo kan se omo frem anado otimi ye ko anado jina so Sylvia ma na ye ko anado ma me pa cho de o kan de onu ankasa na eye wonu ankasa be 11 no wo ye ko nipa ni bisansa wo yele ko si da bi wando aya no kono ngo kaya won koma wo bi ma na ukunu so akasa ai na mumi enu asenti kuma ne kokono ya bi kwakwa na nsibi sei kanka mo so o yire sa wo boa wo na wo ye sa na wo so wi ahye no adai opo mommy e de ntina be mo ba obeka se oyi ukawa won wale biem
kankam tie wo maame kakra ma me yesi bibia ni ho a ye kan enye yi awale ye ka se besiesie a wo pe me wo ba wa buru mi ya se mi majuma wa se wa koma babusu afo akodi dioma tem tanya me size no efrem maame didi maame atem nyina se maame jimi fo kwasiampe na obi a we jimi fo na wonim nyansa no wo ba ma wo ba be wale no wo fra wo maame wo fon so didi na tem omo ko honom pro na akasa so ekodi di mo fa no matem nyina ma oboa me wo fa papa na me ne ba hanum sei no papa ne kan wo bi ne ekoye ti ebetimi afra papa no nso ama papa no nso akasa se yekoye ne ekodi di wo maame anase ekodi wo fa atem nyame nkwa na me koye o wo fra me nso na nyame nkwa na me koye wo fra me nso na wudi mi momi antem ze mi di wo momi atasa wo momi no so na enam no so a mi di hu no ana nam no so na awale na sagu eti mi wa se mi ka ono na wo se mi de kono so mi ni di wo maame atanse mi ni di wo fa bi atem ono na si yu ka wa mami ono wo ka to se yu ka wa mami anase be o ka to se yu ka asem ni pimpen so bani na maamo na mane na di ba kumase maamo na mane otufu na utie otu mefo bibia ni anu odi wachi utimi pamo mesi abonten no otu prum na ukọ adwuma ya wale ya yekọ akra ni ekura be 20 million eku ami wom sika omode maame ana ma asole fo sika omode maame ayekodu ya na be ma na sika ni na bibusa ni se sika no wa ya wo so odi akoto machine ade ya adwuma na wo so kankam no adre na ase wo ye opportunity wo bo mama ne so bi masia wo yiri asem a wo kan ni kuo sika nyina wo gifri ni sam okoton ade ba na yesi waji sika sie wo so lie be no mami mi tie o me nyame suro ni kure ni sawale ne wale se mi nya want di kura se mi eti asem na wo kan wo boa wanyi se sika no bitanse ewie kana na yede ne yede ka bitanse ne dia wo be yo ba ho ade na wo de ka wo ba ni sika na wo di kotua wati ma gini sika wo se ni kuofo sika na atole gire na wo je se wo di koto machine ayedwuma meme mami kankam asem dia wo ye kire se asem abai wa ne kan o no kore dia me mami na me to se wo di aka me wodu ba ko bo chem se me na me ye mo di obia mu piem abai wa na ye mfom so ba bi won so aye mfom so ba bi na wo no provoke no okeka bia na wo record no why wa no mlemlemle wonim se wo record ni nti mommy on so na me kasa me nyo bia me pe kasa bebre me pe kasa bebre but they was practice say wo ye na me ba bia duru na ma hwe ya obeye den or be ma me problem ina mama me started say me record na dia no wo ye na oba wo wale no wo koton ade ba se bi wa boni dwa 4 million 4 million na ade aboni dwa nti no wo koton ade ba wa gini sem sika de asie se me de to e de life no wo koton ade ba me na wo just Canada wo bro me fiofo ni na bo radam wonom wo just kanu samebu ayemfa nto na obi anfle ofanko ba obi anfle wo just Canada bro me fiofo ni na bo radam wonom wo just kanu me pe kata bebre kankam we mami da ba na baba kumase me kumase de me eni mi trim kura because ade se wa ukrom nso watu ha da binya sa se nyuma bi wo no ma enko no ma bi nkoyi ti o se me so me hwe na me to sa no ma ni nyina ye wa ase ansa na mesra kankam se be ya awade no pa na wo mpe de twa to me de ono na yi mi ka ma me na so mpa me nsan kuma bu mesra kankam ti o ma me kakra why mami de me oba asema sikura tie de me ne wo kan wi ansa mesra me person ka ope one day bana me no tinase tie me person ye mami no wo si wunyu ba de ono ne pen de o person e de na person ye ma audio no ye ma obi ma ada time no wonko an ye show na ma wana mami mo frɛ me na me ye adwuma ba ma ja bibia asam no ye wie ka enye na nko an ye betena asam no so eti odi obi wo ho a enye sa asam no ye wie yan kan ne na me nya concentration na me nya madwuma yan ka de be ne ye ne unyina phone ne so ne yan ka asam no say obi a wo wa wale obi ba no ye se pata pani pieto kanka memra ne de woro eti de ye ka no so nti ase a wo de fato so ye be ma lawyer serve why
no aba lawyer say wo dia wo beba me do besia na mo no ya na mo mpe papa ma Mary mama wo ne ba frɛ me na no me kasa na yanka de wo se yanya time ni nyina fa ma wo enye sanso ne ye adwuma me to me nsa frɛ wo se age se ye bo wo oduro nyina wie me ni sa time no bra etu de lawyer be frɛ why ye lawyer be frɛ we da se asemo ebusana me ka say aha ebusa ye emergency Ghana TV eso be ka cha say yenko na yenko hwe video no mbra because in some ewo no me ntimi nka bi sisi ano o se me ka say minim say ya di afei na abaso anase na wo hodeda sa picture no many mo bi two picture unye bi anase onana bi umami bi beka sese no picture mame na me fa mame baby me fa mame na na bi minim say afei na abaso dia hwe bi a ye nua ba na die no edi na kwakowi na ade a me wanwan kwa wo mu ne se be ma wo fie adwuma aba na ese ukọ dem na kodware na oba na enserve wa wo die wo fie adwuma ba na onye du gate na straight to the kitchen ukọ hwe aduane no ukọ hwe ses kana ode mo oba no ehu aduane na waye wo the measurement to aduane ho wo the measurement to aduane na oban enua no how oban na ye aduane ono na wa ye aduane no wa befie se o this kind of man na wan ye aduane de e different but wa ye aduane wa befie man serve o ba wo de ukọ na we hu se ya tie aduane ni bi na obisa ne se o aduane a o se me na medi na we bisa ne se ada o TV mo obi ana how I didn't know say obi so oba na sa I didn't know say obi so oba na sa eso ye aduane a say even say aduane ye kakra bi kwa na ese oma ebi ade chibi so how nti say aduane no because of anything no ntimi didi enfili the way opese odidi no odi oba no ba wale asese obetete na na said odi oba no e ba wale asese obetete na ana said ene na menti ase odi oba no ba wale asese obetete because eyo me hu se bema utimi di measurement to aduane ho e mo oba no kwatimi didi kwa ma on feeling po enso no na wa ye de wa bonsu egu so how menti ase ohokwa na menti ase se bema utimi di measurement to aduane ho sometimes we the ladies we ye mistake unim bema no wo bebia although wo fa yewe e na introduce bema ne dia ma one ne ntina kaka na hwe de wi ani subanti ba street one na tena although one na akasa wakwa kopiem won kan mo didi mo ho nkomo one ne di nkomo wa be wade wo unim de wi ani pa ne etie isi awa wale o e mo de wa konkan hwe de odi ye o na bebi ya me ya no kwa se wa hye oba ni dwa oba no kokwan so ba e ma wa hu se ade a oye ne etumpon ejuma na oye ne etumpon oton ade o moto na edu bebi a una udiska no okoton ade ni wi a una udiska na de to ho de oba na adwen so obe kodwa so no na waba be discount wo be discount so wo hausa so teso a wo fa wo part na se wo fa so no na ese wo fa na se de adenti na mema na ebi mo yesa adenti na mema na ebi mo yesa wo de atwen oba no betimi aboa odo wa hye ni dwa faso no obenya no betimi de ede ebetimi de aboa wo de fo wani hwe no ba meme ya ho se o ye kokota kwenti no wo na ese wo decide mo ba no to extend say mo ba be wale o ka che se owo ba ko wo o pese o wale na no de akwa no konkan na o ka che ne se o afei
na wokɔ nkan ho afi na akɔ akɔbɔ bɛnti wo deɛ ma oba no hodi on wokɔ na bibia to so ansa na odi akra na aba to me deɛ me hu sɛ wo decision yɛ but in a way no one ma wo decision anye good to me ne say eba ne say na otimi ka che oba ne say umpa aba no ma how eye oba ne yemba o tuntimi nkasa asem no nche one ma wale abeye say cage like asa wo cage oba no banko woni busuafo fe ya obe feel free to ne ho to extend say be do baby kwa umbo na koma isan say oye adwuma nti I don't who say ni dwane say onya ska na on fam be like on fam bofia koma na say at least obadie uye adwuma there's certain things be wo hono me say oboa wo fie ba nya wo be ma no pe like wo pese wo hye no chinchina che onye bibi no na wo de ni nyanko wie no wo pese oni oba ne betena bioma ehefa na akwaji abaiwa no wo ewo fie ewo ebusua mu it is on penny bioma fa no ko ebusua like fa no ko ma na ebusuafo menye wadin so betete abaiwa no on penny bioma fa no ko na in a way no so ni uncle ne yire no so anya de to the extent say mo ko be ma ni krom ekogu awale na bra oba ne enya we how anke ni anti na ye wono na nke de ye na nke be ne da na enye ne de nti ade nti na de se ode ye obi ba emema na yese so onim sa wale na wo mu no oba na bedu ba bi weni ngi ne hu bioma fa no koma na busuafo fa no koma na busuafo na ma no nso se ye introduce wo ma obi a hwemu na hwe se wo be steady nipa na kakra sometimes no true dating no bebre na yi omusuban edi ene die but kakra de be fa weni ase no hu ne se nipa ye obeboa wa na se omboa nhye so see ye the measurement to aduane ho me ku bi da fufu kwa measurement wo ho ende benku ni a measurement wo ho eye mese ya ka be me mebo wa bro meye aduane ni meye bi na medi emo ni se wutie ni na on ene de oba o hu se wedi bi enti medi bi deda medi bia uba na maka che so mindidi ye na me ne wa tie aduane no ba be ma we de mididi se wutie ni no ko obo we bi sa se scam me de ma on hu aduane na waye na se nya hu aduane na waye mba ne de bi be wa waye ase pa ebi mo pre but benede meme ye ne mo a se to de bi a mo ya de ma ne ye ya mo ya de e ma ne ye ya yesre ye ma a munsusu ate munsusu ebusia ha ena ye di besimi didi se ye nua be ya asemi wa fe bi wo mu de wi amenso mafa bi wo mu didi se osu wa fe bi wo na make house aha egusua emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment so ebe comment section ase and edi amegisua na kechi mami esi enesen obetime so afemi ohimalizi mejeoso. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coreplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coreplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.